Pozdrav YouTube, ja sam SkyCreeper19 i danas snimam na serveru Sarmacraft. I u buduće ću snimati vjerojatno na ovom serveru ili na nekom drugom. Ne znam, još razmišljam. A danas ću vam pokazati Sarmacraft server. Znači pokazat ću vam minigames, kit PvP, factions i Hunger Games. Pa krenimo od prvog što sam rekao. Znači možeš se ovako hodati do toga ili stisnete odaberi server, imate factions, kit PvP, minigames i Hunger Games. Mi krećemo od Hunger Gamesa, mislim. Ne, ovo je factions. Evo ja sam trenutno na factions kod naše creeper farme koju gradimo i kod koje će biti naš home. Raidali su nas, pokušali su, nije im uspjelo. Nijedan armor ni ništa nisu dobili. Sve smo uspjeli na vrijeme premjestiti. Sad ću vam pokazati warpove. Znači prvi warp je warp info. Moram pričekati par sekundi za teleport. Evo ga, warp info. Znači ovo je warp info. Tu bi trebalo biti napisana pravila, nešto u vezi rankova ili tako nešto. Sljedeći warp je PvP. Moram pričekati nekoliko sekundi. Ovo je warp PvP. Znači tu piše ulaz u PvP područje. Tu je gledalište, gledalište. Ono tamo je arena, sada ćemo otići u arenu. Evo, da vam pokažem što tu piše. Dobro došli na warp PvP. Tu je ulaz u PvP područje i ja sam sada u PvP području. Sljedeći warp je warp shop. Ovo su izradili znači admini na Sarmacraft serveru i shop mi se jako sviđa, jako je lijep. Samo što su cijene ove trske preniske, ali dobro, uskoro dobivam rank bedrock, pa mi neće smetati kada ću moći ići u warp prestige. Znači ja za sad nemam warp prestige, ja sam rank redstone i zato nemam, ali dam na primjer drugom igraču, moj prijatelj Klaus, koji trenutno ne može na svoje računalo koje je pokvareno. On je bedrock i on mi ode ovako u taj warp prestige i proda. I sada bi ovom prilikom puno pozdravio igrača i mog dobrog prijatelja Randomaca. On mi je pomogao u izgradnji ovog kanala djelomično. Napravio mi je kao sliku i evo neki, i još mi pomogao oko nečega kako da napravim kanal i oko nekih stvari. Evo igrač je neki pitao Randomaca. Money, evo imam 12.000, poslat ću nešto. Pa ide. Daću 5.000. Evo ti, budi sretan. I sada ćemo pogledati spawn.
I da, ako neku pomoć trebate u vezi servera Sarmacraft, slobodno mi se javite na mail, tu na serveru, ili na MSG message. Pošaljete / MSG, moje ime i tekst. I da, ovdje su trade rooms, to sam zaboravio pokazati, to su jedna spawner. Ovdje su pravila, je hrana, a pravila je na spawnu, to nisam primijetio. Znači ovdje možete doći i ubijati životinje. Server je jako odličan, po meni jedan od najboljih servera na kojem može se igrati Factions. Ali ja trenutno snimam u pola 4 ujutro pa nemam baš puno ljudi. Evo sad me svi traže 5K. Ovdje možete enchantati stvari. Znači imam mega chest, imam neke stvari u mega chestu. Tu možete enchantati, ne znam zašto ima još jedan enchanting table za manje levele. Ona veze, meni to nije ni bitno, ja kada treba nešto enchantati, ja imam na svome home. Koji više nemam. Sve imamo to za enchantanje, pa samo sam na brzinu. I kao što vidite, spawn je ogroman. I to su isto radili admini. Mapu su pripremali negdje 2-3 mjeseca ili tako nešto. Ne znam koliko, ali stvarno probajte naći na internetu tako neku mapu ovako da građe, da je možete skinuti pa mi je pošaljite, ali stvarno mislim da nemate. I to je bilo to od servera Factions. Sada ćemo se preseliti na minigames. I evo nas na minigamesu. Znači tu je paintball. Da vidimo kako šta ovdje piše. Dobro došlo na Sarmacraft server, minigames server. Ovdje je Skyblock, znači desni klik u tom su. Ne da mi se ulaziti u taj svijet. Ovdje je split. I što ovdje trenutno ne radi TNT run. Vjerojatno imaju neki problema. Vratit ćemo se na, sada ćemo pokazati kit PvP. Na kit PvP imamo isto warpove. Znači sada ćemo pokazati samo server. Možete uzeti kitovi koji možete uzeti su X-Men i Warrior. Evo jedan kit. Znači dobijete golden boots, leather pants, znači hlače na prsa i kaciga, helmet. Dobijete napitak, 8 stejka, mesa toga i golden swords. Kit scout se plaća, to to morate dobiti, morate biti neki da dobijete taj kit. Znači, ja imam tu isto da često nešto, neke stvari, ali to nije bitno. Sada ću vam pokazati to je warp. Znači warp 1v1, koju se tu sad boravio. I sada odlazimo na warp 1v1.
A Warp 1 vs 1 je isti kao Warp. Znači tu imate arene. Naprimjer, Join Go 2 dobijete Armor Pro 4 Unbreaking 3, Match Sharp 5 Fire 2, znači Sharpness 5, Fire Aspect 2, 8 jabuka, 3 napitka za snagu i 3 za brzinu i 64 kuhana mesa. A ovo je soap, ne, ovo je pot. Znači imate 3 arene za pot. Tu na potionima dobijete kako da to kažem, potione za healing i onda bacite u pod i tako se healate. Kao na primjer ovaj Splash Potion of Healing. Evo, bacim ga i healam se. Ovaj soap, to još nisam igrao. Morat ću isprobati i nadam se da će mi se svidjeti. I sada idemo na Hunger Games. I ovo je Minecraft server Hunger Games. Ovdje ću snimiti koju epizodu Hunger Gamesa, ali malo su mi dosadno to šta imaju samo 3 mape, pa nije baš nešto, ali za ovako server koji nije premium to je ok. I zato mi server jako sviđa, ima dosta svega usto. I to bi bilo to u ovom videu. Nadam se da vam se video svidio. Ako vam se svidio, lajkajte, subscribe-ajte se na moj channel, meni bi to puno kako hoćete. Meni bi to puno značilo jer mi je to poticaj za daljnje snimanje na mom kanalu i veliki pozdrav do sljedećeg videa. Pozdravlja vaš Sky Creeper.